Chairman, MPCC Treasurer Zautak, Dr. Lalmal Soma, Ngaka. MPCC MP official candidate Ulal Piak Zamale Anupui Ilal Dingliani. Congress na MLA Kanei Chun Upa Jingwon in Chunga. An ex-minister te, an ex-MLA te, an corporator te, from both to Zaumtak, Reverend Nian Mingtang Sailo. Kan host Nula Sang te, an Zai Thiam te. When MP campaign kick-off program Mang Tura, local zong te, Jibai kabuk jawa kadu sakna kalan jaw ni kan chairman ena train in lomba thua saya tak tak tam tak soi toa kan rong bol tu zom takin tak tak kan riat tur wenia kan riat om tak tak te aron soi to boka so the candidate in kan riat tur te kan la riat lo te kim cham takin miron hril to so bain wenia hian til tam tak ke hian soi ngai to in ka hresan lowa amai ro chu lai muna chu sei tur kanina angin tleme ro chu sei kan tumanga ya kan riat angin hei voina kan malaka in than na kan mason do na chumya wanga voina kal khom kan nia kan hun kalta in than na kan lo nei to trina MLA te MP te khang kan in than na nei to khanin khang kha apoi mo lo ni lawin tuntuma naktuk naktipa kanin thana tuli chu rumdang zongai kan ngai thak tak tangkhan apoi mo zia chu kan tha thei ome achan tam tak aron soi to central sarkar lai mek BJP leturol puite democracy an pong sual dan zong te abikin keni langmi nam tem te Christian sakwa wan tu te tan chuan he sarkar noya hian himlo chikimin kan himlo me awang hian rumdanga kanin than ai zong khan tuntuma kan lok sabha MP kan thang turi mizo mi puiten kan ngai poimo zual e mangai ni Congress Party suai tu masaten sa khosang sang biaten e India rama in lungrol taka indip dalawa kan sa khobon theute kan biak tan thei dan kong min dap puya chu kan dan pui kan constitution a sa khozalen na secularism ti anda te chu kan ngai thak ta kang khan BJP sarkar hian kan dan pui atangin apaya kan dan pui thar an print thara te chuan weni han an tar lang du talo wani kan hriat angin kan missionary ten chan chin tra an thil la konga na satakin har satna minsiam meka ramdanga tanga ko san le pathian rong bon la konga tran puina foreign tanga tran puina kan don thin te chu tuna hian he sarkarian ati top vek tawa chu ati top vek mai nilawin trumda kan la khiat ngai lo tunlai hian income tax department chuanin kan sinot ne na hian vai ber the som ni le pangalai income tax choi turin
an ti mek nin kan sebok ani Manipur chanchin fia takin tuna khan kan ngai thatwa kan har satna to sung changa an prime minister berin enga ma min ngai saklo ziate an candidate in chiang takin aron soi toni chumi mai ni lawin nimin lama te chuanin Manipur sarkar chuanin naktu Good Friday le atuk le pathiani lali so Krista Rosa thina ne a thona ni Easter Sunday anga te chuanin sarkar hatok dan pa ngai angkala sarkar ha thok turin order an han ti chuak le ta mek kani henga ngai to hian voinia ring tu te he sarkar noya kan mabak ki aropui lo leni khoi state a po in than om don mai re rengin he sarkar le thu rol pui te hianin party dam ho tu te an hu phul zong te chu chuan lam dorom te mangin thu buai an siam saka tu nai Delhi chief minister te mai baka South lama te le mun sang sanga an mani polo milar deuh teng te chu har satna na men lo an siam sak thina ni chuan kan thia tangin Delhi chief minister po tuna hian pu Kejriwal po tanina an tan tir mek chung chang kan ngai thani ka heng thil dik lo na satak mai ko eng po za lowa ma nak na hi kun ma hun lama thilom ngai zen lo nimin lama khan khovel sarkar lian USA le Germany te chuanin BJP sarkar chu Kejriwal an man chung chang le in thando na Congress party sum khoi chet thei lo an sen sak chung changa democratic lungphum rula role la dik kalpui tura an ngen thule an en thak reng turte an sei chok te hialani hi za na chang khatan chuan il za thak tak ani hete hi kan rabin boruak kan ton mek lai ania wangin BJP le asongoi zon pui party reng chu un set min man sak tu kan pui thiamin asayang khan keini mizo nam tlem te ko thran mi te hianin kan vote lo ngam ahun tak zet ani wan doi tha takin kan ruling MP candidate le MNF party candidate te la chuan BJP le asangoi zon pui NDA lama thantlin anni chuan thut anin chu ta emo ti theya thuleng vel te hi aza thlakin alung sia thlak tak zetani voine kan thuai thlak zong te kha heng kan candidate NDA lama thut tum te hianin ngai tha ve ni selang chuan an thil tum NDA lama thut an tumi thul phana tham atlingin ka riani rongbol tu ko thana rongbol tu ni ngai ve tan phei chuan thil thiang lo tuwa ke chuan ka ngai ni wena hian mizo mi pui za ring tu ko than mi te hianin ichina kan ngai thak ta kang khan ram development apoimo di kan ria ma se kan ram kan nam kan sa khwa kan hun ser mang tuina sayang khan a him lo chuan eng development po nei la omzia nei lo ti hi kan ria ta hun tak zetani thantlin ani huna NDA lama thut tung te hianin anin soi thiam nan issue based in parliament role na BJP chu kan thopin kan thlop lowong anti hi mizomi puitan ahim lo zia chu hun kal to kan Lok Sabha MP
remote control an control ani dan tele khovel hiata CAB ka do dalang tia asoi te chu parliament ta chuan a do dal ngam lo zia when ya hian a video clip kan han se ta hian kan lak furin arin omani kan ram kan nam le kan sa ko him na tur chuan mizo nula tangwal tu po MP ta na than kin chu NDA lama an thut lo ani ti mizo mipui ring tu te hian I hriam u tukin jing chanchin bu choka Mizoram Kausan Hruai tu committee ten in than thu cha an ti chu ang khan kan ram kan nam kan sa ko him na tur chuan Congress Party candidate vote Parliament Congress Party kai hruai Opposition Party bloc India bloc kutti chak hi Mizoram mi pui ten kan ti tur chu ani mai ni Congress Party hianin kan hun kal to e ram tan hian ingangin nge ma kan lo lak to thin ite poi voinia hian han sei cho tulin ka ria achan chu changthar vot dei tir tam tak ten en chin te kan han du tak mai awang te le chung te awang voinia kan sarkar ron mek lo piang ta te kan muang hian kum som ni chung ram boy mizo in tha in man le curfew kan sei ta ka nga tu na chang thar vot dei thar tam zok ten heng se om an hiat ve lo atanga rem na le muan na kan nei theina na pathiarin kan ho tu te le kan party amang te kha kan party Congress tan lalpan thil ro pui tak min ti sakani kan ti lo thei lo ani heng rem le muan na noya hian kan party kan sarkar chu pathianin ram ro tling in kalpona kong pui tha haijel project tha airport thalai te in fiam na infrastructure thatak tak referral hospital medical college thengin he medical college atang hian naktuk nak tipa mizo nula le tangwal Dr. Pas Suak Zadon lai anom don mek bokani helicopter service Sainik school ching chip water supply khotin le veng tina hall indoor stadium thatak tak le thil nam tam tak mason na min tuk min siam sak te hi venia hian kan siat thar le tuling ka sia chumi mai ba ka NLUP magin khopuya mir theile thingtlang kut na thok tu tam tak e zon na konga in to der na thlen tu ri turin pathianin kan party alo mang to thrin ani heti chung hian politician in ti then kharin kum som thum chungin ramaso na hu tur omlo an han ti thei hi awan doi thak le ani wena hian kan ma MP kan thanna tur mang hian pathianin kan ramle kan nam tan kan ma dijina hun set mang tu kan pui thiamin asayang khan nun na le thi na mal som na le an sia ada ani ti hria in kan Christian sa khon wai chimi tumek BJP le alam trang party candidate te trong trai chungin vote lo turin mizo mi pui zong kan som duwa chu ti lai chuan eng ti kong ma BJP le a tho pui thurol pui lo tur le parliament chung le pona heng pol te dongam tur Mizoram le India ram om chun
Congress Party candidate Pudal Biak Zama vote vek turin thinlung takin mizo mi puite ka sowin ka nge nani eng thu toy te mang hian wenia kan election kan campaign program chu kick off na kan ne ni ka lome